21 فروری لمئی زبان تا عالمی دے علم ٹی وی نا خنوک بینوکاتے محمد عظیم ذاکر براوی نا مہراتا سلامہ قبول مریر کنا مہربانہ 21 فروری لمئی زبان تا عالمی دے نا حوالٹ مچا دنیا ٹی ارتننگک ودا دے یا چھنکو بلو ادبی کچاری مشاعرہ مجلس و سیمینار تا بندوبست مرک و ہر سے تینا زبان نا شین شون کن و سوگوی کن صلاح سوجیتک ہندا سلسلت براوی اکیڈمی رجسٹر پاکستان ہم تینا لمئی زبان نا ترقی ترویج کن گام حرفنگ و عملی کاری مٹی کسان پدف اینو 21 فروری نا دے براوی اکیڈمی رجسٹرڈ پاکستان مستنگ شاخ نا کنڈان اس زیبا و کچاریس ادبی سیمینارس براوی اکیڈمی مستنگ شاخ نا دفتر ٹی ارتننگا دا سیمینار ٹی مر خڑکان براوی شاعر ادیب سیاسی سماجی ادبی تنظیماتا نمائندگاک باز بلو کچ سیٹ بشخل کر تا پروگرام ٹی شاعر خواجہ تینا شاعری تیٹ لمئی زبان نا خدمت کریر و مقال نگاراک تینا مقالغا تا ذریعت لمئی زبان تون مروکا ناانصافی و افتا حلکن صلاح سوچ تسر